Kani gadega pati CTV. Kinong tray jong Tnat Public Health Engineering Greater Shillong Water Supply Scheme Division 2. Haka kerteng jong staff Welfare Society mau plang ringkat ke jetre lang bagi Samla Pule ki bana kanhon jong National Service Scheme jong Shillong Commerce College. Kom si benta ke Rakhe ka World Environment Day. Kila pelong ye ke jingthung deng bat pun kho ye ki katu kat ne ki benta haka jakat rekam jong Tnat PHE ke bah mau plang. Haka ni ke sngi lai don lang ru Executive Engineer jong ke PHE badikmi ye ke Division 2 mau plang uba SG khar mau plang nang tau menteri badikmi ye ke hima mau plang uba lamprang bla u Associate Professor Bolongru u Head of Commerce Department jong ke Shillong Commerce College u BR Upadhyaya u Superintending Engineer uba Diwar ringkat berkiwe-kiwe de hadin ke jelang ke balingkot ke balolong hakani ke sngi ki he jong ke PHE kileshe mentaro sah ke jingya thungdeng ke balapelong hakeleng ki benta jong ke mau plang Pergi kuat. Doktor ni lah. Pak Don lah, kemana? Kempui banget. Tadi saya ini dok, dok, dia tadi je, We always do it. It must held firmly to the ground. Kani gadega pati CTV.